Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel yethu eyunqa phambili umkhanya kude TV bafowethu inkulu indaba laphana wey'nganza kwethu ungizwe umfoka mchunu laphana wey'nganza kwethu bevakashele eKapa laphana wey'nganza kwethu akawuvala umlomo emva kokuthi ezwe ingoma yomculi osemncane laphana wey'nganza kwethu kodwa onengoma enkulu walapha eKZN. Thina ngalokho kukhuluma kakhulu sokudedelela iclip uzwe ukuthi ungizwe bethini ngathi evuma leli ciko. Ngifike becula ingoma yakhe eCape Town bonke lapha bevumisa ingoma yakhe ngithe abangithumelele le video eKapa lodumo ukucula ingoma zakhe lapha ezidlala ngisho tops wakhona. Le ngoma yakhe phelethi ngabe kade saphumelela mayi eKapa lonke. Ngifike becula ingoma yakhe eCape Town Okay, Mzansi, now you know I love following the censor menu word trial now for personal reasons. Now